Halor kajing penjari curfew kibor penyat district West Jante Hills district hasnong lapangap badru kajing kentu ban sange shwa kajing ot kaba hadian balam mi kajing kolmar hapreng ki judgment reu karbi kejela Assam bar ki judgment reu khasi penar kejela Meghalaya haga khatnyo teri Urisau arja arpusan ki MDC ka Voice of the People Party VPP ha Jante Hills Autonomous District Council kila penpau kajing persya jor ya kajing lek ka sarkar. Habapan rami kejingkran ukonrat kesang ma ubentri rang ba kajela na kalyang ba auhai Andrew Shulai unong elam kalyang persya ha JHADC ulaong kani kan kta bha ya kijing em kipat ba jong kategasnong namar dai pat kin bam house number 1 ulapan ramru ya kejingkran UCEM ka Karbi Anglong Autonomous Council ubakam ya ka block 1 but block 2 ba ka hap sa Assam. Hagabir day bagajing jahal lapangap ki MDC VPP hakani ka juhi kasngi kila ai jing tho ru show CEM ka JHADC da ka badawa na u ban khot panlong yak ka special session ka bakirki hakabada ka jing tli jing sanguthu jing mutlang on one ra yak resolution bagitu ki jaka bare jong ka JHADC ki badon hagi jaka yak haja port unpen scam so yaki Hagajoko por kila ong ladaw menteri rang ba ka sarkar jala omsha ya kipat ba ka snong lapanga ban ot ka ba lani ban penbiang ki lat jingda kumta dai ban seo bailot ksan se ki nongrap namar ba ka por kam up shu ini liang yang di MDC yang VP kat kini gisngi ide yo ida tapi ko bor tip dot ora handrai idang kini isu tok isu ko pen ki wen ni le pon won pen yi handrai ko wa wasnyau si yo wa hadin kerja isu yang ke state government kamtam ke statement yang chief minister wa mchau ya gitu ikon yang nong lampangap ki warep yang cerita sayi yau dita yo kebai ki tedau pen pau yang snau si hidup kate wa kamu head yang ke state yang i mendakang ya ki penbu ki hajing ma hajing tin ya jing im yang ki witang yo u ko u kwau da rep ki le myo de ki li a hakat ni ski di pandemi ya kata ka statement yang wa le kau klik yang ga state yang ile MMU provide security ya kon ile dia ni hai por wa foto ua ya ko ba handra hai por thung hai por wer MJ ini yang kam ga BBP ki MDC ke mana po ni council yang pendam jori ni ba wa the yo inputs ki kubor na kalen ki chong chong han lor tai wa ga kta ga ya ka dekta kaduk kata ya ka ya livelihood yang ki gamong mo ya kamai gaji yang ki wa haduk bagi kon gi kiti ku dem lai pure chata pak pure cha sor soro dahap wandong no ha dekta ya jo em yang ki the bon jing ya jing chem yang ki handrai kat kam state government itu apu yo ga jing ada yang handrai ne yang ka hai thau ya da gi handrai prevent than gi pendam gi no li ai ku ba gi perkhat kam man yo nem rawan rawam gi ke jing yo jing em yang ki teliang pen condemn ye statement yang chief minister wa hejoi por le sakawi wan wa yoi ka statement ko mi no CM yang Karbi Anglong Autonomous Council ya ka tu ka statement yang o wa dong I reject wa kam ga mi khalia ka block 1 block 2 i ka tu do yul ti bai i kam kon yang reject tiahi do ki por gi rem gi waja wa retip ura block on bertu to historically pada climate jorong bahago tang historically belongs hap kapok region tiang i duk ilaka go em kapok region tiang i kapok council i go per le wi thau hap kapok yang i handrai ka statement yang o hai thau pen thandau yang isu nang pen ku nang pen jor chu ya ka tension ha perdi gini ar gi i kapok ka border condemn i ka statement yang o le we hejoi por le wa ini yang ki MDC yang VP untuk kesini yo di mana wa no CM yang yo CM Port Council ni pada di mana di yo jing tho yo convene the special session wa ni yo convene the special session the urgent special session convene yo resolution the house ba kan ni mem de man ko ka kani ka issue to ada yang tu ka party ni yang tu ka party ni habitally ami di mana resolution wa gitu kitau kamtam ga matibi kata apat hap ko ilka chileng mentang hap ko jing pet yang ga district council yang isu gitu ilka thamil yang penmi district council ka nong pulut gitu ilka thamil hendai gitu ura hap ye ni area hodo council te dau i ni gesni da hajing rayang i kam gi members yang BBP MDC the rai yo pani ga dimani ya ka special session
hawa I kam ga house bro ga wi tili chi so dan hi wa resolute hi wa kam pen scam cho wa ki tu ki thao ki chnong ki thao ki wa am ha dispute area yo man gi thao hi kam to pa pa council yang I pen scam cho I man tre ye di khanda yang I lang ba kan ni to wan ni pun auri cho ye ya han re pun yo wan ra hi ka jing suk chong ngan we hejo ra jing man tre ya ki thao ki ha man grateful thao you have po yung region tia ko miya yung I special session kanang wo yo ya tai ba hedging to wa kani ka jing man yung diga dispute po ka ga border yung Assam kaliya na sao tho ba gi thao wa ro to yung I na liang council la na ro ki na liang ka Karbi Anglong atau council ki da penyo ge bor yung ki ile da ki no penyo ra I mem wani wan I jing penyo na liang I tadi mani nang ba special session ini yo rai yo pass resolution yo pas resolution ko pani ko mantri ye ni thao wa da manchwal pa yong I krang wa gi win gi bru yo ye wan toron cheni thao te jo ipor le ko wa ko wi ga demand ko yong I ko wa lada chief minister mcha u li a ka ba ni bru te ko yo ko kot ko yong ki da kta ke te demani wa to la dam yo li a dam ye government provide security kat kini ki por wa rep ki yo ki wa wer yo ki henry hauli am yo ki ole prevent ki avoid kata further escalation amu they daw na liang yong I limani wa to e ga am compensation to ga state compensation ga ya kini bru sa akta lang ba kata ka jing a yong u godo a yong ko ba ga yong ki ne ba ka por myang ne ko ka por to ko por a untuk yang sekatuan ni por na no I ko ba hap ayo they daw the me for security hete por del yang I ko party di money untuk provide a compensation ya kini all affected families ki yung gisam gi kon yung chunong waro mc2 ki wo yo gi compensation ya naga state government habatin pej bahagi ki shop plus f ka plus f hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus f ka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya